svima ljudi i dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. I danas, kao što vidite, igrat ćemo ovaj headball sa drugom. On je bolji, ja sam početnik jer sam malo preskinuo igricu, bukvalno. Continue. Ajde da ga vidim kako on zna da igra. Ja sam ovaj ovamo. Možda se neću vidjeti. Marš! Ok, ipak ću da se vidim. What the fuck? Where is the lopta? Evo je lopta. Oh fuck. Yes. Which? What the fuck? Oho. God. Yes. Oh fuck. Inače i on trenutno snima, to je Miša. To jest Miloš Gamer. A fuck off. Nie. Haha. Haha. Laguje mi, znači neće da mi se pritiskaju dugmići. Ja klikćem, ali neće. Inače ljudi, ja sam noob u ovoj igri pošto sam tek počeo. Znači malo pre sam počeo da igram. Tako da nemojte da mi sudite nešto o tome. Nje. Nje. Yes! Fuck, izvinite ako me ne vidite baš dobro, pošto mi je odmah kod prsta gdje je ovaj šut i skok, tu mi je odmah kamera, pa često nećete moći da me vidite, zato što stavljam tu prst da bi kliknuo ovo. Oh fuck. Gotov meč. Inače oni igraju još davno. Idemo sljedeći meč. Umjesto large goal to lose extra time. Continue. A ne, fuj. Ajmo. Laguje mi, ne znam zašto li mi laguje. Laguje mi. Prosto mi laguje, ne vidim šta se dešava. Nije fair. A internet mi ekstra radi.
Yes. Sad ovo namjerno radim da bi lik pomislio da sam AFK. Priđi, priđi. Da. Fuck, yes. Nije. Kad ga dohvatim, znači u školi ima sutra da ga izrobijam. No. Fuck. Fuck off, bitch. Laguje mi. Da li je to zato što igram protiv njega ili nešto, ali laguje mi. Ne. Ovu partiju da završimo i to bi bilo to. U redu ljudi, to bi bilo to. To bi bilo to od ove epizode i mi se vidimo u nekoj sljedećoj. Poz!